berjudul Anak Tiwang. Kayu bang. Ha. Yeay. Asik, ha, kemari lah. Nado nang kebagoyang bang. Daris, apa kabar? Abang Leo. Anak tiang si burung tiup, sindo di rantiang si kayu jati. Anak tiang si burung tiup, sindo di rantiang si kayu jati. Oh ya dia kedua. Asik. Salah bimbang. Hanyalah adik pautan hati. Oh ya dia kedua. Salah bimbang. Hanyalah adik pautan hati. Tapuk-tapuklah tangan, mari menari, itu menari sambil bernyanyi. Bapak tunjuk badenlah, saya bagari, boleh nak hilang ruswa di hati. Usahakan dapat sikat titiran, punai di tangan lalaki. Lapui bang. Usahakan dapat sikat titiran, punai di tangan lalaki pulau. Walaupun lawi jadi daratan, haramnya denai bapak yang cino. Walaupun lawi jadi daratan, haramnya denai bapak yang cinta. Tapuk-tapuklah tangan, mari menari, kita menari sambil bernyanyi. Bapak pun coba dendang, ganti baganti, boleh nak hilang ruswa di hati. Yo! Anak balang barabah mandi, Begalang nan jalan suaso. Anak balang barabah mandi, tabang basamo nan join. Cieranca anak surang mani, samosa padan yo kaduoyo. Nan surang ranca, nan surang mani, samosa padan yo kaduo. Tapuk-tapuklah tangan, mari menari, sambil menari, sambil bernyanyi. Bapak tunjuk dendang, gintih berganti, boleh nak hilang ruswa di hati. Yo! asik, ayo Daris, keluarkan goyanganmu, asik. Itu kan mudo juo dulu no. Yo, Tepuk-tepuklah tangan, mari menari, kita menari sambil bernyanyi. Bapak itu coba dendang, ganti baganti, boleh nak hilang ruswa di hati. Asik ha?
Oke baik, karena besok pagi kita mungkin bakal menyambung balik untuk acara selanjutnya. Jadi Abo pribadi kau udah serta tuan rumah yang berbahagia pada hari ini.